Ili ti sviraš na klaviru neke setve melodije ili kroz prozor gledaš u daljinu kako magla zaklanja sa lače ili kroz prozor kako magla zaklanja sa lače. Izvođenje ove vježbe iziskuje maksimalnu fizičku i psihičku pripremljenost vatrogasaca, jer izvođenje ovih zadataka nije nimalo lako. Kasnije u pauzi ko bude imao želju i volju da proba razvlačenje B tačnog mlaza kako bi probao i vidio kako je to iziskuje veliki fizički napor. Stiće pastiri pokriti svićom, sve nedaće od novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nose. DVD Punitovci, Matej Milić, David Matković da dođe do prijemnog odbora. Opremljeni dođite do prijemnog odbora. DVD Punitovci. U sankama što dalje Tim javne vatrogasne postrojbe Varaždin izvršava zadnji zadatak, a to je rušenje mete. Bravo!